Okurama go kwaba abanize no kwigwa ikitambo cya misa ejo kubashabire mu rugendo rwabo ekebembirwe omuhwezi wa bwana mukuru wa parishejo obashabire kutambara barukwegendesereza batari nkabo kuzo mu katari. Reverend Father Edmond Mugumya hoyibembire ikitambo cya misa ashabire abantu aba okwise ikintu sebatahi baba baferire dini okumanya ngo Kristo niwo muhanda n'amazima n'amagara. Umurugendo rwanyu ukabari basakura amagara mumanyengo Kristo buzima arahamwe niwe nabebembera nabakingira abazugu nisha kubakingira butandu nisha kubakingira ukurwara kandi nisha kubebembera abasiyuke. So mukora amagoku sima Ruhanga sima ba Radio West mwabari kutuyamba byone mukutereza kandi ubutosha mutwire no mutuyamba ubutosha mutwire no mutwata nabwo cyo tubasima tine bugarcyo bagire bigenderwa bareke kutambura rugudo undi tureba rugudo arabantu binji zambara no zankahi za Kampala abandi bari umbasuka washara mu kugenda abigere nishara gire kigenderwa. Abantu bajibasimira Ruhanga ahabwa abajuruzi ba Uganda abafeire din katuruka nkicho kureberaho curunji omukubona abonesebwa ekibinji bine kubegeraho. Ni nsima abajuruzi kashoka nindamaga tukarwaraga tukateganisibwaga twina amagara marunji kandi tukubahindusa ahabwe ikitimba cyabo. Nimbaga kusima Ruhanga ahabwa byone byankorire mirundi etano y'inasiya na mugongo ebinjena nishabirira byone akabimpereza ekiconco cyo kubanza nkanishabirira enju nkajombeka kanishabirira abana banje kusoma ahindu kugambira okwamukaga atine kiteganisa nabwo tikiriho umbuki wanje nakuba naje hara degree nabandi emisomo yabo ekagumiza muje kandi ndikureba obuyambi mburga mushara z'abazuruzi ba Uganda ni musima ntine bugarikiro nati nico ndikweherayo. Omugandi abaramagigana nshanje nabashatu okurwa mparishes 3 ya Butare Kishorwo n'abahanga batandikira kuramaga kandi ababanze n'ikitambo cya misa ekibembirwe Father Crispus Amompire ahekerezia ya Nyakishojwa omugombora ya Rwengwe Bweju kandi Bweju buri mwaka neyejumbira umukoramaga kuzana mugongo nkaganda ma district abandi bayinendwara zabo bazongera kukama ngo azikize abandi bamuhongera ibindi bizubu harimo abako batahize k'ibifeze narabagire kuruvuga ninga kuraguza bakakwatirwayo nawe nazarigendo kwehongera Ruhanga ati ngo ni wowe cyo kiyunguremo abako batingwe naga bakaraza master bagire iki bakimanye niyenda ngo cyo kinyihemo mu cyabo. Abatubendi baramaga berekire okubaganyirwemo kandi baganise butaro kuramaga no kweshasha no kwehayo nabwo cyo hatogwe twasimbura twatambura twazana mugongo kandi nyine kubanganisa kona unza kushikayo ahabwo kuba okuremwa ningo kubasa kiba kiri mu mutwe gwawe nkaba nabire nishabira umushisha wanje ubabere mbagira ngo bakumubinga mu rumo ahumwire retired go mu government mandatory retirement naza kutunga benefits cyo ningisimira Ruhanga echa kandi nyonka nturanya abana banje bazo mbushwere bw'enshonga nkaramaganisha Baruhanga n'inyango bw'ubushwere bw'enshonga omojo wanje akagambe mbaga umukazi ubuzima yijo mu kitini seho twakore mbaga yo murembe mu mwaka w'2019 nangwa akagaruka yo muri go mwaka kusima Ruhanga bwo kwecho kankira amagiro mu 2015. Edwin Katsime hubire nazayo umurundo gwo kubanza atugambire cyetengoki abandi nibafa baro bato nkanyonga kora nashwerwa natunga maka abana mbine nabo abishimbine nabo zombine ganyuma yebyo niza naremwa bushwere namanyo yaba muheru yanje kuonkabwe mbabaza Ruhanga isahe jabana banje mbine nebega nebarya nebajwara mwene kinyahirize munonga nagira munseme kwa nimpa y'amagara ganje akwando nzire cyandahera Hanga cyambura nagira nkampe y'amagara ganje ahabwo kuba nugo yampira ndibatse byere byanje nze namugongo
nyakubaho natandikiro mbibuli ati munsherere nkiri hihi kandi umuntu akiri n'ikibona nagira kundu bankwini humurorere kutina abo kubanda abantu hamwe ni ukora magana ebyiri okuzana mugongo nukugamba kuba kwatandikiro mu ihanga rya Tanzania aharugira abashiji 12 n'abakazi bashatu okurwa mu mwaka gwa 1999 obupapa wo kubanza yije mu Uganda nabone ho bizire ahabwo kujaguza ikiro cy'abajuru zabo ngashaka Ben Muhozi hamwe na Juliet Charsima.